Tuklo king migit libong residente ing direktang apagserbisyuan ning Mabalacat City Local Government Unit king gewang Barangay Mission king Barangay Dapdap. Agpang kang Mayor Jelda Aquino kapag nasaning programa ing ilapit ing government services kareng balang komunidad bang mas mabilis at accessible ing sahup kareng residente. Ang ngayong araw nito ay nandito na po tayo ngayon sa Barangay Dapdap para po sa ating Barangay Mission. Na ito po ay pinangako namin na ang gobyerno ang lalapit po sa mga tao, ang gobyerno ang lalapit sa mga barangay na kung saan ipapamalas namin, ipapakita natin na tayo dito sa Mabalacat ay nagkakaisa, may malasakit at yung pagmamahal ay ibibigay po natin sa mga kapwa Mabalakenyas. King Saup ning MGA Center, gewala ring niyayaluang serbisyo kalupa ning anti-rabies vaccination, national ID registration kaya duwangan ning Philippine Statistics Authority, HIV testing at feeding program ning City Nutrition Office amabot king 500 benepisyaryo. Atin mo namang benteng bigas program, libreng maintenance medicines at antibiotics at job opportunities, iba't king peso para ka ring job seekers. May kisan metong yan naman ng Integrated Bar of the Philippines o IBP Pampanga para king libreng legal consultation. May miyaya namang serbisyo ing NBI para king clearance processing, kabang sinauping Civil Registry Office kareng late birth registration. Atin mo namang libreng gupit, iba't kareng LGBTQIA+ community volunteers. Samantala, sinopa nala ning OSCA o Office of the Senior Citizens Affairs, reng senior citizen, king karelang registration at aliwa pang pamangailangan. Personal yan namang midake, Mayor Jelda Aquino 500 reading glasses bilang parti ning kayang health advocacy. Kapamila taning Barangay Mission, balaos ng papakit ng LGU ing meto nga serbisyong balabalaos at makatutok king kapakanan dareng balang Mabalakenyo. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutok king Balen, susuyo.